Kublai pi baro sachisin pat ngapriang sobha ya pi syakane ka channel jonga. Hakaba mentangan pan ia pi ya ka rukom tem ya ka duitara bat ka ksing halor ka banta ka basaw. Hakaban kong ngan pan i shwaya pi kumno bantiet ya ka ksing halor ka masti kentei da ka ksing tap. Mentangan pan ia pi larangan tap shwara ka kti kan long kumne. Sadau dia yang pat ngan pan ia pi kan long kumne. Mentangan siam ya kasur jong kadoi tera halor ka masti kentei kan long kumne. Kito giri benta halor kumno bantem ya kadoi tera bat kasing tap halor masti kentei. Ka masti kentei bat ka syat waj kia sariem hi kiju kasur tangba ka syat her tang kendiat hak rukom tem. Sakawairu ya ka masti kentei ngili jutem borbor da kasing tap ane kasing padia. Henry ya ka syat waj pat ngili jutem borbor da kanakra lani ka bom. Hakaba lapanya hapsor ringkat ru pergi kesing tahap. Hakane kapor ngan peni shwaya pi kumno bangintiet ya kasur juga kesing syatwat halor kabom lani kanakra. Mentang peni pa dia pi kumno bantem yak doi tara halor ketu ke kesing syatwat.
kumta kitu kide gimta jong kaksing kumno bantem ya kamasti kentai ya kasyat white ringkat lang mat kedui tara ni komentaru ngan penkut no swakat tu hakabai ngesai sempat bat pi hakawi video tisungpa saya share like bat subscribe yang ana ke video kum gajeng kersan mar keliang kublai sibu ni pi baro kublai si hajar mu